homenajear aquí a Carlos Casares, escritor que se dedica este ano ao Día das Letras Galegas. Escoímos o conto A Galiña Azul, do libro co mesmo nome, un texto da literatura infantil. A escolla ben motivada por ser un texto dun libro pioneiro nese eido que tan relevante e vital é. Primeiro imos ler o original e logo a versión en croata. A Galiña Azul. Estes días anda o povo un pouco alborotado. Acordaste dun rapaz que se chama Lorenzo, que andaba sempre na compañía dun can pequeniño de rabo oscuro. Pois Lorenzo ten unha galiña azul con 5 plumas vermelhas na a dereita. É unha galiña moi bonita e moi rara. Pon ovos de colores. Xa puxo 2 amarelos, un rosa e 3 verde mar. Ademais, non di cacaracá como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as autoridades. Tan preocupadas as ten que hai 4 días chegoulle un oficio a Lorenzo pedíndolle que entregase a galiña polas boas. Lorenzo negouse porque, aínda que lle din que só é para que a vexa un veterinario, o certo é que, segundo dixo o señor Casimiro, o porteiro do concello, a galiña van a matar. O alcalde Manolito Listón dixo nunhas declaracións que fixo para a televisión e para os xornais que non se podía tolerar a existencia dunha galiña azul, porque, segundo Manolito Listón, unha galiña azul que pone ovos de colores e que di cocorococó en vez de cacaracacá non é unha galiña como é debido. O caso é que o povo anda todo alborotado e o pobre Lorenzo non levanta a cabeza. Antes paseaba todo contento coa súa galiña pola rúa, pero agora está na casa e algúns din que a galiña a ten disfrazada de branco, para que non a coñezan, pero de certo pouco se sabe. Eu non sei que vai pensar, porque os veciños están de parte de Lorenzo e da galiña. Non teñas pena, que xa contarei en que queda isto. Lorenzo encárgame que che dea lembranzas del día da súa galiña azul. Plava kokoš. Ovih dana selo je malo bučno. Sjećaš li se dečka koji se zove Lovro i koji je uvijek u društvu maloga psa skraćena repa? Pa Lovro ima plavu kokoš s 5 crvenih pera na desnom krilu. Ta je kokoš jako lijepa i jako rijetka. Nese jaja u boji. Već je snijela 2 žuta, jedno ružičasto i 3 tirkizna. Osim toga ne kaže kukuriku kao druge kokoši, nego kaže kokoriko i to je zabrinulo vlasti. Toliko ih je zabrinulo da je prije 4 dana Lovro dobio poziv u kojem ga traže da milom preda kokoš. Lovro je odbio jer, iako su mu rekli da će je samo odnijeti veterinaru, zapravo, prema onom što je rekao gospodin Kazimir, portir u vijećnici, ubit će kokoš. Gradonačelnik Manojlić Lisac u nekoliko navrata izjavio je na televiziji i u novinama da se ne može tolerirati postojanje plave kokoši, jer, kako smatra Manojlić Lisac, kokoš koja nese obojana jaja i umjesto kukuriku kaže kokoroko ne ponaša se kako treba. Stvar je u tome da je selo ovih dana bučno, a jadni Lovro ne podiže glavu. Prije bi sretan šetao ulicom sa svojom kokoši, ali sada ne izlazi iz kuće i neki govore kako je kokoš oboja u bijelo, da je ne bi prepoznali. Istina je da se malo u stvari zna. Ne znam kako će se ovo završiti, jer su susjedi stali na stranu Lovre i kokoši. Ne boj se, već ću ti ispričati kako je ova priča završila. Lovro me zadužio da ti pošaljem pozdrave od njega i njegove plave kokoši.